ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha ke sisa jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai tirukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibahan nyos nam senang kila banwan pentebit ha ke music school bat om dan jinge na gemta ki larang baru banwan pentebit ha ke music school ha gawai kijingja ke basosi ke belajar nin gasngi kata ha ke shupau tarik uyayong arhajar arpulai ke belajar ha ke senong umling hari Riboy District ha ke bawai uding ubala heb ha ubala put kitit ulah kelon kensan bat bania gawai ke ying ke balashana da kisit bat tap dagatin ke belajar kat ru ha ke por ke bagi tik dekot jong ketika long ying kidang don kroi ha po ying ki bakentup yo kupa ke kemi lembat argut ki khon ki bakentup yo weu senrang bala du no ila ke jong jengem dagati ke jingja bat gawai ke kentai kumbalayo jingtip kene jinja laja ha kapor RBJA no phaisngi katba kite baro siying kidang don lang kroi ha po yeng uteu hybrid meladu no ila ke jong jingim ude berang khat san snem karta ude ro berang late school ha ke school Saint Francis School umling bat berang pole ha ke kelas 10 bat ki pat kelangut ki bala mansau jur ha ke jinja ki kentup ya ke wai ke paragan thei jong uteu hybrid umbala khlat no bat ki kmi ki kpa jong ki blatip kerteng kumuni kholas hasda bat kamoni kisku tang Mario jeng tip alor kede kijingja nagiliang jong gibor pulit katanan nongpo kilahiar marmar sekete kijaka bat marmar hi lara no yaki sekejaka ajing sumar bat dia ketika met jong hybrid pat lara sya civil hospital nongpo nak bentawan pendep yaki eksamen post mortem कुछ का शिकायत नहीं था। वह हमेशा अच्छा से पढ़ता था, रोज दिन स्कूल आता था, हमेशा मदद के लिए भी तैयार था। हम सब उसके व्यवहार से, उसके पढ़ाई से, उसके विचार से सबों को ही बहुत पसंद था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर स्वर्गराज में प्रवेश करने की आज्ञा दे। हम जानते हैं ईश्वर ने उसे इस दुनिया से बुला लिया है। इस दुख की घड़ी में हम उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसके रिश्तेदारों को भी याद करते हैं। ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनको सहायता दे, उनको ढाढ़स दे और इस आगे की जिंदगी में ईश्वर उनको हमेशा सहायता प्रदान करे। हमारा सेंट फ्रांसिस स्कूल की तरफ से सब सिस्टर लोग, सब टीचर लोग और विद्यार्थियों की तरफ से हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे।